खुसा हईबा हैंडीक्राफ्ट आर्टिसान सिंबू खंगदोक लोइना माई पाक खुद हईबा मम ओइननबा फेडरेशन ऑफ आर्टिसान क्रिएटिव ट्रस्ट थौबालना इम्फाल इसकी मनुंग चना लेबा संदंग सेनबा मरिंखुलदा बेसलाइन सर्वे अमसुंग सेल्फ हेल्प ग्रुप सेमनबगी मोबिलाइजेशन तौरमंग असि फयेंग चकपखुल कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे तौरमदुदा AISB मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की मेंबर ओइनाम इंदिरा फेडरेशन असगी टीम लीडर अंगोम तमुलेमा एस संजीत कुमार कमर्शियल इंडस्ट्री सुपरिटेंडेंट हैंडीक्राफ्ट W बीरेंजीत फयेंग चकपखुल की खुलाकपा एन तोयाइसु सरुयाखी थादौ NP जनरल हेडक्वार्टर्स की मिखल मोडबुंग CC हॉल सद हिल्स ngasi पांगथोखरे तरमदुदा कांगपोपी केंद्र की MLA नेमचा किपगेन साइकुल की MLA यामथोंग हाउकी ADC सद हिल्स की एग्जीक्यूटिव मेंबर काखोसई लवुंग UPF की चेयरमैन SP थांगबोसु सरुयाखी YT थादौ प्रेसिडेंट कामबोय किगबेन बु सेक्रेटरी ओइना चही ओहुंगी थौ पुननब खनख्रे एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ आइस रंजन लुचिंगबा कांगबो मनंगसी मोरे हॉस्पिटल फिबम यंगसिनख्रे खोंगसत अदुदा डेप्यूटी डायरेक्टर सोमोजेट जॉइंट डायरेक्टर अवार्ड लुखमसु सरुयाकी मिर कांगबोसिना हॉस्पिटल की बिल्डिंग क्वार्टर ऑपरेशन थिएटर मसुंग हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग यंगसिनकी MGM Club Wangkai Ningtem Pukri Mapal na Ningtem Pukri bu Luna na thamni pandam da numit ni chathagadaba lamtu sengbi thabak ngasi haukre ngasi ahubu numita Royal Academy of Science ki oja amasung mairoi singsu saruyaki Khunai asida nupi manbi singna thengnariba khudong chadaba amadi makoina phomphom thokpa khudong chaba sing phangdriba si matau karamna phangani haibagi matangda nomagaba legal awareness cum training program ama Bishnupur Municipal Council ki conference hall da pangthokre Manipur State Legal Services amadi Legal District Legal Services Authority Bishnupur anigi mateng loirana Marup Loi Foundation is nupang thoke bathormaduda Manipur High Court ki Judge Justice and Courtisor Legal Services Authority ki Member Secretary RK Memsa CGM Bishnupur Bini Ngangom amasung Marup Loi ki Secretary M Ranjitsu Sarugyaki Apunba mayai kaba chinjak thingbalu kainaugi nisaban mara payu ima belsina ngarang numidang Laikai asida drive chathabada yu liter humudra hena phagatur mai thakre Moirang them Vidananda Kauba chai tara mangarom suraba hairok part 2 puchari chithekte ki meema tang tara marige ayukta yumdagi thokibdagi hanjilatre mahak KM Blooming Higher Secondary School khangabokta class 10 tamleba mahironi mak phut manga inchi ahum long wangi masapai kuchu ngawi mana thoki matamda merul machugi khungraw masetki Higok Matsugi T-shirt amaleki kanagubasing na thengna birabadi manak na pa police station na traga imumurang da pau PVU Amaromda yengkokpam bema chahi tara tare apokpa wai sanjoy top khonang khongdagi nupi masa amasu ngarang ayuk pung tara makhairom tabadagi yumdagi thokibda hanjilaktre nupi masa si foot mari inchi mari wangi omai koidai nai masa pai mana thoki matamda asangma machugi fanek maset ki lei machugi T-shirt amaleki Kanagumana Mahaku Thengna Birabadi mobile number 9089763381 Natraga Manaknapa Police Station the Pau PBU Hairi. Listening Tara Umdo the Pangtokiba Police Constable Lobugi Fall Hydoctana Lading a Cherasida Nova Police Constable Logan Harib order Kudata Handokadavani Lunana written test my Pakraba candidates Listening Tara Chani Marifunipal result Hydoctrabadi Akan Makongzang Sangsingani Haina Written test my Paklaba candidates in the Fungokre. Infal is district oina written test my Paklaba candidates in Angasi, Wankai Kendrick MLA, why Irabot Kiyum that Tomjinduna Kongzang Sansinki. Maraiba, I could get career, say he Omaka and Nigeraba, I could get career, Mayam, Amtang Shibiraga, Yam the 2 1 to meet Karani Manunda, I could Manipur the Ladyba, I could opposition be and the Ladyba and honorable MLAs in the Zokona Apinto Jeri, Adu ruling MLA ministers Zokona Apinto Jeri Punamax, Kanabiraga, Yam the 2 Matam the Numikarni Manunda, I could get career as a can be 2013 Baski, Lising Taras and Marputaretki, however, didn't successful Oiraba candidate by Babosi Sangaba candidates in Sigi, DPC, Atu Matam the reason out of you have a coin Arrow Apinto Jeri. Red Seal Division की मखादा सेनापति ब्रिगेड की मराम बटालियन ना सरानामई खुल की खुंजा सिंगलोने ना उचार कैमरों थाखरे थासी तरह निथोई दिकी हरोकी ब उथाब की थोरम असिदा उचार लिसिंग तरुलोम थाखरे हरी थांग तागी वारोल मिंथोलबा मुटुम अरुण कुमार इबा लारिक मंगरांग इपा थको की संगलेंदा फोंक्रे थोरमदुदा हुला सिंदम संगी प्रेसिडेंट डॉक्टर लाइटोंजम कोंगांग हानेगी इपा थको की प्रेसिडेंट चनम मेघचंद्र खाबा Cultural activist Oinam Rajin Ojen Susaryaki
Lamdam sigi not am the saktam ngak na mabdi yokhan na riba Southeast Asia Cultural Organization Sikogi mapok kumon thorom laglibo August mga da pangtokani maramasina kanagong balum amata na August mari amade mga da ban blocket ni singba tawidan ba appeal tawri hauzik sanawi paung lubus Nasigi sanawi pauda All Manipur Football Association sinuna tha sigi kunmathoidi kuman lampak artificial turf ground da chimanga na saruk yaduna sahi sigi women's league ki pre qualifying round pangtoragani amromda pre qualifying round asida match conduct tawgdaba match commissioner ani KSI Sarchandra KSI Modhu Chandra amadi referee taranthoi association hasina rautokre kalabasna tha sigi kungi nungthil pungani tabada association asi secretary report tawna khangali All Manipur Bodybuilding and Fitness Association Sinduna August Tareta Mr. Manipur Golden Jubilee Celebration Marilena. Bodybuilding is a part of National Building Habitimda Painting Competition Ama Kumalampak Leba Kangsang the group Anitona Pangtolagani, a Kupamarol Association Asri Kangbayagani. Manipur Softball Association Sinduna Taski Mapalagi Kumalampakta Sub Junior Softball Championship Trial Selection Pangtolagani. Saruk Yagada Association asi Makadaleba Club Organization Singi Sanari Singna Saruk Yana Bakangali Hauzik Makatawa Sanabi Pau Boya in Togam Legimuk Lobis Jeonju Open International Taekwondo Championship Organizing Committee na Sinduna Tha sigi tang mapal dagi tara mathoi phauba South Korea gi Jeonju city da pangthokhiba Jeonju Open International Taekwondo Championship ta India team da saruk yaruba Manipur gi coach ama yauna sanari ahum ngasi Imphal gi International Airport ta tholaktuna Imphal Municipal Council gi Hana chairperson oiramba hojik Manipur Pradesh Congress Committee gi General Secretary R.K. Rani Sena yauna Manipur gi tongan ba club organization association amadi Maira Paibi Singna taramna okre Pangtokhiba championship aduda India ki sanaroi taratruk amadi official ani na saruk yaduna tongan ba event ani kiru fight pumsi kata da gold mari silver taret amadi bronze taret punna medal taranipal darukhibagi manungda Manipur dagi pasoi part 2 mayai lekai da leiba Taurem Jotina sahi taratrin makhagi kg yankai mathoi makhagi kangruki kiru fight category da gold pumsi kata competition da silver medal lokhi lamsang bazar dagi Arpana Yangkhomna sahi taramri makhagi KG Nipunipan makhagi Kangrupi Pumsi competition da gold amadi kiru fight category da bronze medal lokhi Ahong changbam mangal leiba Uripok Asom Laikai da leibana pangthokiba competition asida Pumsi kata competition da gold amadi kiru fight category da silver medal lokhibani championship asigi kiru fight category da Indiana gold ama silver ahum bronze ahum Pumsi kata competition da gold ahum silver mari bronze mari punna medal taranipal lorkhi India team gi coach oina saruk yaruba takhelambam rajuna network asina hangkhiba wahangsingi pakhum piraduna mahakna hai iramdam leihaudagi chaukhiba sanaroi sing asina Manipur gi damak khanduna thawai hakchang yauna kana sanakhibana ngasigi maipakpagi medal sing asi lorkpa ngamkhibani pangthokhiba championship asi loir matungda Korea da thabak tawduna leiba Manipur masa singna semba Korean Manipur Association gi miyoi singna lamjing biduna Korea gi tongan bambafam singi sanapam singi infrastructure sing thengnarubagi pendaba wafam sing paudamkhi moidi anana mong ta thamaga to ko ni khena ba mayam ko wari to kana moina aingonda ko university mayam offer pe tu hadaki sahi simong ga mo korean course afoba haitare standard leiba manga ai khu gi school gi tharaga Manipur ro player mayam se mo tha ani mo coaching pi ga free of cost Amaramda sanaroi sing asigi magi pongna phonglamdam gi club organization amati Maira Paibi singnasu pangthokhiba championship asida medal lorapagi damakta harau taramna okre Archery family degi horakhibi Basaspachi mayum gunisa sai NRC gi archery coach sama oina international thaki archer kya photoktuna India ki masak naribi archer coach oiri coach gunisa Bamo Laikai Brahmapur nahabamda leiba Basaspachi mayum Mani Sharma amadi Shumadi Machanupini
imung manunggi ahal laman singna larik nikthina tamhanninglabsu masana asi pamkhibuna class 8 gi 10 kapagi lamda khongdaduna sub junior amadi junior national level competition da saru yaduna medal kya lawrab matungda imung manunggi ahal laman singi apambagi matungina 10 kapa leptuna larik makha tamki larik makha tamlabsu 10 kapningbagi wakaldi hankhite MSc tamgada sahi sok lising ga samapan marfu tara mathoida larik makha tamba leptuna archery masana asi hena mamutana khangningbadagi sai NCEC Kolkata da sahi amagi diploma in coaching archery course loisenduna topper oike makha tana 10 kamning labasu thabak tobi khurong chaba lakpadagi sai NERC da course oina thabak phangduna Shillong da ahan bo oina posting taduna masana asigi angang semba hauki ba sahi 2000 da regional headquarter Imphal da laktuna Laisram Bombela thengnaki matamdu da khulai gi award pa leibadagi center asigi director na kanna honabadagi khulai sing phanglaba matungdagi angang sing matam chana practice tawbri khudong chaba phangki imung manunggi thodo watok sing tungoinena thamduna lebaki hana khanduna asengba course ama oibagi wakhalda thabak tawkhibana international ki thakta sanari kya leptana puthokpa ngamkhibani haiki the archery se koina haijarati ayambana koi kaita research na haibada central nervous system the activity of central nervous system under stress in low physical environment of low physical effort hai asmai dawdana koina central nervous system ina competition exposure is very necessary aduna akona competition adu matu yaga practice score amadi competition exposure manana propangamba aduna yam masi yamna darkar taba first South Asian archery championship da aina course oraga bombela yaga team declare tawre ada laiba phana director tiken sang podo aina sarda chahi ani manung da anga ama international yohon ge habado sar hauji ti chahi ani su phadi thani diu lai Bombela is already international player. Adaki director tikena nam harawzaki habadi challenge to mana pami se madi course ne ba madi gymnastics course on horpanina course amagi weakness ma khange ba course amagi weakness khangbanina madu develop tawdirdi akoi kamaina course hangani and so many clinics mai matam da tawki course ge aswan ma se mateng pangpiki aduna ne success amor pada koina mat yamna efficient director amagi mathau tai haidana ina khanje dola energy bit to binga india da mi laite and bombela na bit tawi ma score 111 out of 120 kape ad dola energy no ma saudre maram di am ko ina mana consistently top or champion or laga first time anga am na bit tawa ad dola na ngon da medam yam payang hang se olympic rank kamina da mata nimit da ina haraw bi si lore this is already in the joint railway adedi thamna kre adugo aina yam nuwaijai mana olympian am oidana india gi represent tawlen chatpa not only first second and this will be third olympic games sidagi henda nuwaiba ko samagi amu leroi mahangna makha taraduna archery masana asida recap compound india ron haiduna makhal ahumgi khenaba amadi manipur gi archer singna karamba makhalna khwaidigi hena chanabagi haibagi matangda phongtoki practice tawri bisna recap division compound division indian round haidana india da competition makhal ahum thokna koi archery si laije ada masigi recap sina olympic game ni masida olympic yawi aduga compound na non olympic game hoiba indian round sina basically only india gi oina competition tawjaba aduna indian round haiba atuna masida khenari equipment amaga khenabagi matungina koina competition di divide tawjaba recap ka khena basina compound sina mechanical advantage sama khudana masina energy se yamna store energy se am ko anga humna kapi basina indian round have event se participate obaya ba boni masigi bosi basically ahan badadi masi competition se india da leiramle only recap ahan badadi recap ahan bad ucha ki recap bosi khatani india da as a competition da yaramisi recap ki bogi model se man lokthoga for the first time mana masi saba hogi pose puthokpa matam da aduki mati accuracy se hele All India Football Federation has sinduna
ओडिशा की कटक की बाराबटी स्टेडियम चथरीबा जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की अरोइबा मैच हयेंग मणिपुर अमदी हरियाणा का सानगदबा मैच असी मणिपुर टीम न माय पाकपा ओइरसनु हाइबा ममगोल असिबात पीबगा लोइनना सही असिगी अगस्त तांग मंगादा बर्जिन की रियोदा पांगथोकेदोरिबा ओलंपिक गेम्स सरुक यागदोरिबा मणिपुर की एथलीट सिंगदसु याइफा पाउजेल पीदुना इरमदम मणिपुर की दमकता माय पोरपा ओइरसनु हाइना ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एस सनातोमना फोंदोरकली नकलाइब चाही 2016 सिदा कदक तरुसेसु अइना फाइनेंस चंगबनिना सोइना चैंपियन ओरकनी हाइबगा सा थमजरी अदुगा ओइसु ओहेनबि ओइना अइना मफमदु कोलिबा कोई ईश्वर जगन्नाथ तसोइना खुरमजरी अदुगा अखोइगी इरमदमसु कोलिबा कोइगी गोविंद बुसाइना खुरमजरी अदुगा अइगी इचाइनाउ प्लेयरसिंगसु सोइदा ngamdaba मसामुदा असोय नाम यावदबा आइना ईश्वरदा इन थौनिजरी मोइ सोइनमक चैंपियन ओइना हलकनी हेबसे एगी थाजबनी वर्ल्ड की ओलंपिक सिदा खोइ मणिपुर की सरुक जगादबा एथलीट सिंह ममिंग मैना पंजरबदा आर्चरी दा बमेला देवी हॉकी दा सुशीला अनुराधा कोथाजित चिंगलेन छना वेट लिफ्टिंग दा मीराबाई मोइसु अइना ऑन मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की साइड तगी यामद्रबदा मेडल अमम लौरगा माइ पांगना हलपो ओइसनुनेना आइगी याइफा पाउजेन पिजरी थागचरी बोय हौजिक ngasi नोमगी ai ngasagi पाउ मुक लोबिसे ICAR लम्फेल पाट की फंगबा पाउदा ngasi की ख्वाइदगी साखिबा डिग्री सेल्सियस पुतरो प्लस अवल ख्वाइदगी इंगबा डिग्री सेल्सियस कुनमाथोइ दशमिक मंगा नुंगसिते यावबा इसिंग मनिल की सांग अयुक्ता सादा मत दरा हुई नुंथिलदा सादा दरा निपाल की ngasi की नोंग सुखिबा की सांग निफु दशमिक मापन मिलीमीटर ने हौजिक अरोबिदा मरो पाउ अमोना प्राइवेट क्लिनिक मयाम अमा हांगदोरपसे थिंगदुना मो मरेल ताना हांगदोहनबा नव ड्राफ्ट पॉलिसी म सेमले हाइना हेल्थ सर्विसेस डायरेक्टर ओक्रम इबोमचाना फुंगदोखरे जेनिम्स की डायरेक्टर खनबि मतंगदा व्हाइट पेपर पुथोखरे लालु अमन जन स्ट्राइक तवनि हाबसे हंदोकपियु हाइना डायरेक्टर अपील तोखरे मसुंग आकाम पातल लेबा आइडियल कॉलेज मनाक्ता IMC की फतहाउदी लंथोफम ओइबदगी महिरोय अमदि ओजा सिंह पेनद्रे मिंग ताबि पुलंपो मखना खुरमजरी